Thixo wami uyamangalisa, ubukhulu bakho buyaphazima. Thixo ngenkulu inhlonipho nokuzithoba bengela ubaba umfundisi nabagcotshwa benkosi nebandla likaNkulunkulu. Amen. Hayi maNazaretha, siyibonile indaba enkulu eyesabeka. Ngiyabonga Nkosi yamakhosi ukuphila ngokomthetho, sengiphile emsebenzini kaNkulunkulu mangibheka. Ngicela uqala ngifundele incwadi yeBhayibheli lami elilapha ekhanda, incwadi yesiqu sesihlanu, ivesi lakhona elika-10. maNazaretha igcwele ngomhla ka-28 ngokufana emngcwatshwe, ngoba mangibala kusukela mhla ka-20 ngiginyika nemoto shuthi kwakuyophela iviki seniyitholile incwadi ukuthi kuyangcwatshwa ekhaya. Kodwa lo nkulunkulu esimkhonzayo ekade simbona izolo wathi cha hayi namhlanje. Ngithi mhlawumbe ngiqale ngibonge leyo nhlanhla bantwana benkosi, noma ngisane-question mark namanje ethi yini edala uNkulunkulu angisindise engozini kangaka. Besibona isigqoko izolo zihlobe ezinhle zenkosi esake sakhonjisa insizwa yaseMambatheni iya ngosisi kuGiyana number 3 iyobika udaba lwakubo ukuthi umne wabo usemakhazeni ayikho imali yokumfihla. Kodwa le nsizwa eyabanenhlanhla maNazaretha engifisela nonke leyo nhlanhla ukuthi uShemba akwazi ukuthi mawufika emzini wakhe ngosisi esendlini egumbini abuzwe ukuthi usizi lwakho luthini alifunde esendlini. Njengoba wakwazi ukufunda olonsizwa yaseMambatheni owathi mayifika nowayeyiphelekezela le nsizwa iyoyibika udaba lwayo yayisisuka inkosi
inkosi yangezulu isingena endlini yayisiphatheka kaBensizwa ngoba yayingakholwa. Kodwa uShembe phakathi endlini wezinhliziyo kaMbatha ukuthi yakhala ikhala ukubika usizi. Yayisiphenduka inkosi yangezulu uvemvane seluza kuleNsizwa lathi mntana mukhalelani engabonwa umuntu ebona uShembe. Sikuleyo ndaba maNazaretha. Sikuleyo ndaba nxa sithola ithuba sikuleyo ndaba. Kodwa indaba kaMbatha uma esekhuluma nenkosi uthi Shembe intwele umfothulela emakhazeni akho ngisho isenta lemdaka lokuthi engafihlwe ekhaya. Ngicela Nkosi ungiphi imali. Wayecabanga ukuthi izoqashulwa emnikelweni wey'nsizi zabantu baNtabunjalo uhambelo. Kwase kukhulunywa isigqoko esisibona izolo sikhulunywa inyanga yezulu ekhanda yayisithi mntanami uyasibona lesi sigqoko uma sibheke phezulu kanjena wathi uMbatha ngiyasibona yayisembuza isibhekisa phansi wathi mase sibheke phansi ungasibona yini wathi uMbatha ngasibona Nkosi yamakhosi yayisithi inkosi inyanga yezulu hamba mntanami siyodibana ngolosibili endaweni ethile kodwa ibhenki esiyohlala kulo koStandard Bank. Wasejabu Mbatha maNazaretha njengoba nina endlini senikopheleleyo. Ungakusakhala manje thula mawuzwakhala umntathizi wakho uthanda ukushithula ngani yakwethu usukopheleleyo. Kusuphi isona? Isona nje kuphela siyidla besona kodwa kushembe uNkulunkulu. maNazaretha ingcwele wapho uMbatha ngiyacabanga ukuthi nalensizwe ehamba noMbatha yayidumele ukuthi kwenza kodwa ithemba lokushaka uNkulunkulu akazilahle yathi sabe mfowethu ngizokupheleza nango lwesibili mase siyodibana nenkosi isizokupha imali. Loshaya lwesibili ngoba ngiyagijima angethwa yathi malifika lwesibili wasembiwa laphethe inkosi izohlala khona kwalinda inkosi sahamba isikhathi kulindi ihola lika9 ethe inkosi kodwa indaba isesigqokweni sisibonisa sisibonisa sithe masifika emzimeni ngoSeptember singena ngamasango engakaphuma uShembe yehla imthwalo seza ukuthi asasafuni lutho sesicabanga kuphela manje. Zambi ikhathi zilandothi bedlula zayeku9 washaya u9 wathi mawushaya u9 lensizwa yaseNazaretha ehamba noMbatha nayo yaqala yangabaza yena uMbatha wathi uyamkhulu udlale ngami phela ngibona ithi uyaxosha. Zathi mase 9 ekuseni kwasekuqhamuka ishingishane somoya safishisa abantu bonke bakhala bavala amehlo. Owayeseduze kwesitolo ngena phakathi owayeseduze kweshop my friend waphuseka phakathi kwasekusala uMbatha nalensizwa yaseNazaretha yekhazi. Hayi khona indaba enkulu. Kodwa inkinga nje bafowethu uthando ufuna ehlale njalo sithandana ngeqiniso singabhukani singaphithindana phakathi kwalomsebenzi. Layisimo leyikhazi vala amehlo ngoba kulinda inkosi ethembisile ngoba yona ushilo. Umishilo akucishi umuntu. Umushangethi isibuso sakho uzosithola ngenyanga ezayo kunjalo uzosithola. Noma ngabe ubani akafuni sizokwenzeka. Shingishane kwathi nasiphela senyuka ishingishane phansi la yakushingisa khona umoya kwalehlala indaba enkulu isigqoko. Okuthiwe Mbatha ungasibona lesigqoko masibheke kanjena wathi ngasibona wathi masesenze njena ungaphinde usiboneni wathi ngasibona wasasibona yize isibone kuhleli phambi kwalo. Wathi mayesibuka nalentela futhi uMbatha isigqoko phakathi sasinephepha icheki eyemali engango-1,500 eyisayinwa yashicilelwa ukuthi AK Shembe. uMbatha kubukwa lelicheke ebona lo waseNazaretha ama-initials zenkosi kwasaphuthunywa kuyoshicwa isheke esiphuma imali. uMbatha useduma ikhanda akasazi enze njani. Bathi uma befika etekisini beyifika itekisi ingagcwele ethi asihambeni driver lamasithi asele ngizakuwakhokhe ecabanga ukuthi kuzoba ne-British solid 1,000 inyamalanga. Kanti uNkulunkulu masephile
noba kumndeni wakho ungafuni kunjalo. Base bihamba le tekisi seyikithi umbatha uphuthuma emakhazeni kumfowabo ukuthi amkhipha yonqwaqa ngasancwaqa uhulumeni. Kodwa isimanga Manazaretha indwele semhlala phansi ngathi isikhathi seyinsizwa wathi umbatha mayithatha inyawo engene emoshwari owayese reception wambuza umbuzo umbatha olula futhi jonga kunani wathi uhlanganephi nekhehla ekade liphuma lapha elifokisa ibhoko ekhanda simnyama wathi umbatha ngibonanga uthi reception naka amaphepha ukuthi umfowenu sesayine yonke into nakhokha ukuthi wena siwuphethe umzimba wakhe uyomfihla. Lolu uthando aluthulile lunama ngoba ngifisa ukukhiphula yini ka-23 hayi bonkosi iyona kaManazaretha asihlale nikushembe ushembe uNkulunkulu Nkosi usenikuzwile Siyabonga ezulwini ukukhunjulwa singabantwana ukukhunjulwa kakhulu uNkulunkulu. Sibonga noBaba umfundisi fika phakathi kwethu singabantwana ezosibheka ukuthi emva kokuba uNkulunkulu efikile sisale kanjani. Ayibonge Nkosi umusa bekelela uBaba umfundisi wagcotshwa nehamente engcwele kaNkulunkulu ushembe lo kade efikile kuleli zwe laseGoli befika uNkulunkulu qola ayibonge Nkosi befika umdali wezinto zonke akukho kwabakhona kwavela kwenziwa ngaphandle kwakhe ayibonge Nkosi umenzi wezinto zonke lo kade siphambi kwakhe. Ngelinye ilanga xoxelwa insizwa emvama omastele esizinsizwa sikhulume ngendaba kaShembe ukuthi uNkulunkulu kangakanani emhlabeni ayibonge Nkosi. Ithi lensizwa uma ikhuluma indaba ithi mfukachili wachiliza isibongo
ithi mfoka Cilize bese ngicabanga ukuthi ngizibulala. Uthi kodwa ngithe mangibuka ukuthi ngizozibulala kanjani ngoba umuntu ozibulela akangeni ezulwini. Ngizozibulala kanjani ngoba umuntu ozibulele akangeni ezulwini. Ithi lensizwa mayichaza indaba yayo ithi ngahlala phansi ngacabanga ukuthi ngizokwenza njani. Ithi ngase ngithola icebo ukuthi ngizohamba ngiye hostela elinodlame kakhulu, ngifike ngiyilwe kakhulu ngishawe bese beyangibulala bese ngihamba uphelele olusizi engibhekene. Cha, ushembe uNkulunkulu ayibongosi. Ushembe umdali. Ithi lensizwa ngase sengisekusela ukuthi ngihlela usuku lokuthi ngizokwenza nini lokho. Uthi ngathi ngihlele endlini yami, ngihleli nje endlini. Uthi wasekukhulumizwe lapha kwami. Uthi ngathi ngithi ngelibuka. Uthi inkosi unyazi ngikhuluma noNkulunkulu lo ade siphambi kwakhe ayibonga inkosi. Uthi uNkulunkulu ufuna ukuzibulala. Uyabona mina yonke into yenu baNazaretha no umhlaba. Uthi konke ngikulandile ezulwini ngiphethe ngesandla. Bonke abantu bakulayini njengoba ngikhuluma nje. Beza kimi bazothatha izinto zalinda nawe uzokuthola kwakho ayibonga inkosi yasezulwini. Sileyo ndaba yokuthi yonke into ngisho noma ngabe unosizo olungakanani kodwa yonke into uzayithola la ekhaya ayibonga inkosi. Noma ngabe kunjani yabheja ngoshemba ayibonga inkosi. Kodwa kunendaba ekhona izolo inkosi iyahlala izinsuku noma amaviki amathathu. Uma sizwe uthi uNkulunkulu nina amaNazaretha aseGoli nginenza isihlalo sokuthi ngivike ngane ezitheni zami ayibonga inkosi. Iyahlala nje amasonto amathathu. Ayabonga uNkulunkulu. Ithi inkosi nina nginenza isihlalo sokuvika izitha zami ayabonga uNkulunkulu. Kodwa ngizange ngize ngizwe ukuthi inkosi kwenzile lokho. Kwase kubizwa iGoli lonke kwathi amaNazaretha sizuza inhlanhla sabe isihlangu sasezulwini asambe sobonga uNkulunkulu. Angizange ngize ngizwe. Mhlambe kwenza ukuthi iqhaza ziyangilahlekela okunye ngikuzwanga ayibonga inkosi. Kodwa ngizange ngize ngizwe. Ebuhleni esezulwini ayibonga inkosi. Asovama ukuthi mase endaweni kaNkulunkulu siziphathe kahle. Abonga uJehova. Nale ndaba yokuthi uma umhlangano bese kuba ingqubo evange kungabisabonakala ikami iJamengweni isiphole akuhle lokho ayibonga inkosi. Akuhle. Akusho ukuthi uNkulunkulu ngoba esiphila imoto ezinhle kufanele ngithathe umndeni wami ngiyohlala nawo eJamengweni noma ngiyohlala nawo eKamu. Mama ingane konke sihlele eKamu namakhosazana phakathi eKamu akuhle lokho. Akabonga uNkulunkulu. Shembe uNkulunkulu ayibonga inkosi. Lapha ebuhleni kusezulwini insizwa kuyokwenza ngelinye ilanga sigcine sesihlasela sizindla sothi eKamu noma umama bagcine sebekhala eJamengweni behlasela ukuthi inhlanhla ayiphethe kahle noma umama abayiphethe kahle sekuzwakala okuthile emzini kaNkulunkulu. Kanti indawo kaNkulunkulu ayiyona indawo yokuganga nendawo yokufeza inhloso zakho. Indawo yokukhonza uNkulunkulu ukhonzela abakini ukuze uNkulunkulu uma ephakathi kwenu sizizwe sinephunga elilodwa ethi mesamukelisa sonke samukele. Wonke umuntu onosizi aphume ephethe ayibonga inkosi. Lapha ebuhleni enye insizwe iyahamba. Mayifika ngababamkhulu ithi mayifika ihlangane neyinkosazana enhle kakhulu. Yahluleka le nsizwa ukuzibamba. Yabengelela kwakuhle kwaxoxa. Ayiphendula kakhulu inkosazana. Ithi nje kuphela mayiphendula
yakhuluma lensizwa isakhuluma ibe seyiphendula ngokuthi lenkosazana ngoba ngiyaphuthuma ngiyaphezulu ngicela ukukhuphuka ithi lensizwa hayi ngoba nami bengihamba awuveli uyihambele emzini kaNkulunkulu uhamba uye la uyakhona ubuyele edokodweni awuhambi uthwabaza nje ngoba la khona uNkulunkulu la khona uNkulunkulu kusezulwini ayiwo Nkosi la kukhona uNkulunkulu kusezulwini futhi lento yokuthi uma ngifike ngeemoto zabantu ngama-taxi bese abantu bama-taxi behamba ngecathula umuzi wonke kaNkulunkulu befaka amavesta enziwa leyo nto asoguzana amaNazaretha umuntu ohamba naye umkhuza akabonga uNkulunkulu singenzi noma yini emzini kaNkulunkulu yakhuluma-ke le nsizwa yayiqeda indaba yayo yase ikhuphuka-ke bayakhuluma bayaxoxa kuhle nale nkosazana kuthe makufika la ngasesangweni kudlula kubabamkhulu ukukhuphuka kuza kuleli sango elikhulu langaphakathi kwathiwa mekudlulwa nje kancane yavele yasuka le nkosazana yavula inansuka yawo wavela amaphiko yavele yandiza yahlala phezu kwamaGetsemane yathuka le nsizwa yahlala phansi kwase kuyaphelanga yahamba yabuyela edokodweni yafika yaxoxa le ndaba kuphelanga insuku engahamba emhlabeni emzini kaNkulunkulu umuzi kaNkulunkulu uyahlonishwa ayibonga Nkosi awenzi noma yini ngoba kusezulwini kunabantu bakhona ababhala yonke into eyenzekayo egcini mawenza noma yini kuyabhalwa ayibonga Nkosi uyobona ufika ubusisekile uhambe sonesiqalekiso ngisho nemndeni yakini seyikhishiwe ezulwini ngenxa yokuziphatha kwakho ayibonga Nkosi izolo inkosi ibizobaba ushambo uNkulunkulu izolo inkosi ibizobaba amakhosazana bephuma intanda isiyababiza ithi niyawubona umsebenzi kababa omkhulu uthunganana amakhosazana begcwele ithempeli eyodwa nje ithi inkosi niyawubona umsebenzi kababa uthi mkhulu kangakanani isithi inkosi kwenziwe njani ngalezi ngane ngoba mina ngifunde izingane ziphuke ufuna amazisuka ngala zingene ngala ngebhande ibonga Nkosi kungabi khona ingane ezophuka kulezi ngane ziphambi kwayo Nkosi isithi inkosi mayifika entabeni ithi isiyababiza obaba ithi bobaba ngoba yinini enizinhloko emathempelini nasemazweni angakini ngicela libhale incwadi yokuthi amalobolo lawa abekiwe noma abekwa awancishiswe ukuze lezi ngane zigane ungonakala umsebenzi kaNkulunkulu kuzokube namhlanje nami ngisayilindile ngoba nami ngifuna ukushaya ayibonga Nkosi sayilindile nami leyo ncwadi kuthi ubhala kodwa uNkulunkulu kade wakho uma izwi like laphuma ezulwini langanaka abantu abafanele bamele lokho benganakile uNkulunkulu ekhuluma phambi kwa labo bantu noma leso zuluwane siyothola isiqalekiso esingasophela yoqalekiso izingane zabo qalisa izizukulwane nezizukulwane ngoba uNkulunkulu mayekhuluma phakathi kwabantu kufanele abantu balalele ukuthi uNkulunkulu uthini phakathi kwabo ayibonga Nkosi usayilindile incwadi kukakhuluma phela umenzi wezinto zonke ukuthi awanciphe khona soshaya ayiwo siphinde futhi sishaye ayiwo Nkosi mawuwedwa nje emzini kababa wakho umisa ulayini uthi laphuma laza lashona nanamuhla weNkosi ayibo Nkosi zushaya egcekeni ugijima ingilosi ngoba ushembe uNkulunkulu Nkosi kusizwe zayo